Kudayıma şükür mına biz hazır Madina-i Munawwaradabız. Oşo Madina-i Munawwaranın eng negizgi tanıta turgan nerseleri var. Oşo nerselerge birinci toktolalı. Peygamberimizin, qarаңыздар. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin başının jelkesinden oşo Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun başı baştalып ketет eken. Jelkesinden. Mındayça aytkanda Peygamberimizin jelkesinden oşol Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun başı baştalat eken. Andan keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun canında Umar radıyallahu anhu var. Oşo Umar radıyallahu anhu oşo başı Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun jelkesinden baştalat eken. Oşonda jelkeminin başına nevesi hiç kança emes da oşonduktan bayağı men kılıp atkан mezgilingizde mına azırak ele oң jaka Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu anan dagы oң jaka şu bir 70 santimetreke jetpeyli bir 50 santimetreden oşol birinci peygamberimizin başı tuşuğa kelgende peygamberimizge salam beresizler. Andan keyin mınabul жерге kelgende mına jaka ötüp ketpеңиздер. Bul jakta emes. Mınabul jerde Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun andan keyingisi Umar radıyallahu anhu'nun başı baştalgan jer oşol 3 yer emneken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den andan keyin Abu Bakr Sıddık radıyallahu anhu'nun andan keyin Umar radıyallahu anhu'nun oşol deneleri uşul jerde de uşul salamdaşuunun ireti adebi uşuga karap turup men kılasыздар. Anan kirip atkandачы al жерге kirip atkanda telefon kolдонбоңуздар. Je bolbosam telefonu men kılıp alıp balam mına kör mına al jerde Rasulullah eken. Jok, keregi jok. Mana hazır biz sizlerge көрсөтүп tutabız. Mana şunu kança tartsaңыздар, tartыңыздар, көрсөтүңүздөр, үйгө дагы ушуну алып барыңыздар. Бирок кирип атканда өткөндө автобуста да айттык, самолетто да айттык, сабактарда да айттык. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'din ötkön denesine salamdaşуу je ziyaratı debeňizler. Rasulullah'nın özünün tiriw awalıdagıday ziyarat kılыңыз. Emne üçün? Sebebi Peygamberimiz hadisinde emne dep atat. Cuma günü kim mağa salam jana salat jönötkön bolsa Allah subhanahu wa taala menin deneme dep atat da deneme ruhumdu kaytarat, canımdı kaytarat. Ana men oşo deneme kaytkan oşo ruhum menen, canım menen oşol salamdı na alik alamın жооп беремин деп айтканда ошондуктан бул жерге келгенде ошондой деңгээлде өзүңүздөрдү даярдап туруп анан келип туруп салам бериңиздер. Бул биринчи өзүңүздөргө. Экинчиси урматтуу туугандар, кээ бир инсандар бар экен, бир кирдиңби болду, экинчи кирбе дегендер бар экен. Жок, андай эмес. Бул жерге убактыңыздар болушунча, мүмкүнчүлүгү болушунча кириң. Киргенден кийин биринчи өзүңүзгө айттыңызбы? Андан кийин ата энеңизден, анан бир туугандарыңыздан, анан досторуңуздардан, анан коңшуларыңыз, куда сөөктөр кимдер сиздерге салам айткан болсо, ошол адамдардын атынан салам айтыңыздар. Себеби бул нерсе аманат. Эгерде өткөндө да айтып өттүк, эгерде кээ бир инсандар айткан, болуптур макул айтамын деп ал жерде биздин баягы кыргызчылык менен мойнубузга аманатты алып алганбыз да, анан унутуп калган болсок, акыркыдан алдыңкы, коштошуудан алдыңкы salamga kirip atkanыңızlarda ya Rasulullah sizdin ümmetіңізден kээ бир менин бир туугандарым, досторум, коңшуларым, таанычтарым сизге аманат катарында салам айтты эле. Ана ошо саламды сизге жеткизип коеюн. Ya Rasulullah şu amanatты кабыл алыңыз деп айтыңыз. Баргандан кийин баягы бир тууганыңыз саламымды айттыңызбы десе, ооба Расулуллага мен жеткиздим десеңиз жалганчы болбойсуз. Бирок аны айтпай туруп, ооба мен саламыңызды жеткиздим деп турган болсоңуздар, анда жалганчы болуп каласыздар. Себеби мойнуңуздарда ошо аманат менен эртең кыяматка барып каласыздар. Ошон үчүн бул жер өтө оор. Себеби оорлугу сиз мойнуңузга алдыңызбы, жеткизиң. Ошо саламды жеткизиң, урматтуу бир тууган. Анан дагы бир нерсе. Айтып атканда, палан уулу паландын атыдан деп айтыңыз. Өзүңүз атаңыз эгерде келбестен өтүп кеткен болсо, же чоң атаңыз келбей өтүп кеткен болсо, ошо Palan oğlu palan, palanın oğlu palandın atıdan dep turup aytsanız Rasulullah'a atanızdı, çoğ atanızdı tanıtkan bolosuz. Oşo ya Rasulullah palan oğlu palan deyişiniz menen erteң Rasulullah oşo salamdı kabul algan boyunca inşallah öz şafaatini alуу мүмкүнчүлүгү да ээ болуп калабыз.
Ошондуктан ошо нерселерге унутпайлы.